Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajinglet Kershan Kaseng People's Democratic Front ya Kaseng Congress Hakasi Hills Autonomous District Council ban penkelam no ya ke Executive Committee Balai Lam da Kaseng UDP bat PDF kala pelong yu Presiden Rangba Kaseng PDF ubak bantai dorling do ban penpau ba kajing kelam ke Syuki CM jong ubak tin wel dekar kadai namar ba ke MDC jong ke PDF kajuyet ho ba kam ngohon ya kajing trekam jong ke Executive Committee ke Bamenta ubak bantai dorling do ulaong bawatlah kedai ke MDC batang marwai HKHEDC na Kaseng PDF Henry umla ban penboreka ban Kershan yu ubak tin wel dekar namar hakane ke council omdan an ban te lakam kumta Kaseng kahab ban honbet ya ke ba kisnguben hakabai dai ba kajing kentat ulat kejela ya kajing terwa ban penbenano da ke administrator rule HKHEDC ubak bantai dor ula kentu ya ke sorka jela bakam dai ban lek kerke haba kashim ya kanu gerai nakaliang jong EMDC kumak nakapor ijuan ban yaitu parti ya kajing bang skohun ke jong kajing bang skotenat ya tagar kumtrekam jong ka isi iwan ban yaitu nakapor bat ipeni kajing ibobon bi kendo andai nakaliang ke jongi nakaliang parti isu peni bagi akran nakapor badi ba nginong kumno habang ngidan tang yapi marwai tu mo ritang kawai kalong ba ni syukran ya ki perlok ni syukong ya kiru ban ya paitlem siam lane TCM kat badan ya nakabenta ke jungi baknang ba kata ke jingdan lang jungi po ke isi kan longka jingya be ya nanti kenom dan kenom naman nakapor isi syek penpau kita ki bro syaka parti nadu benang long presiden ni nang bat ba aiban lum hadin mula shifting aru buan ni tenrai ngim kami keren ni kata banong mungkin weng no ya kajing Kershan ya ka isi kebrang hab no kanya kami keren ni kata te kani kada isi benta galeng nakaliang juga sarkar play men try deputy CM nak keren itu but nakaliang sarkar ka snow ba don kam ban pha ya kan ban pha ban sanshan do lat tai structural rule ya tenrai kata kada kajing rai juga sarkar ka ba long kerki but nakaliang ka jong ki minister ka to kan ni kita ba pentep phone na mga suwan na po tura bangi haban sim ya kani rai te kata ka di kajing rai lang jong sarkar kemudian kai banong ba iklan pentep iklan kajing etep ana ga bidai bat ka jing Kershan no jong i kong magdalin ban Kershan su ni ke isi bladap kadai ka daw jong i simet in rai nakaliang parti ngim don ye ban ngi kham ong hi nakaliang parti ba weng no i Kershan ban rai ngi kham ya karan ru ya ta benta isu karan tang ka benta ka jing jong i ban ngi karan ban ngi pensngau nakabenta ko no ban ni ban wara ai jing trai lang ka jing tu jumot ban mi ke kuno poi berkat ba jam ko ni pat problem ko wai kalong ni pe po this council ni ishai ba kamdan ka ni ka ai anti defection law isu tu kata te ngilingi don tang marwai MDC yang tai te pila sutu kamdai ka besok but kajing bom don jong ni ka anti defection law ka dai na ta ka daw ki MDC ki yale ala ka jong kaman te kani kalong kai ka bang ngasu ba dan bok bikin amen no ya kani ka kin amen no mo amendment ya ka 62 la parliament kenang ba kin penteri kam no ingani kin mara no gi anti defection no kenang no mi chu ini gi bro re ngi im sultan di gini gi bro tambah long lek no 14 tu apakah dei ka kam ko balai loit mo te ka dei na ta ka daw kin sa long kat bomon pila ina du kun chua gi jingja po diskonsil gi aja kam ne ngai ngam don ban ong yi nomor beli la yokran ya MDC hadin balada hab ke isi ngila persang phone marsnya ki eru ngimyo sui ten re nakaliang parti ngimyo panikran dengan lek mno rin dalada mtoi batai lu kita ki bro ten re kam adap dengan nong ai ke ba nakaliang government balale nomor beli la sutu i bajang kini ki bro marmar mo ki sutu ba kadai go biang taman lek ni abo governor pa umtre ban accept ya ni ka mustulu ke ba pha nakaliang government kalau ki ke ba ban dalek beng-beng ka nuno try di ban su lek ki nang ban nomlong ke jing ranya ka government